Reka nongere mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi cyo ku itariki ya 12 ukwezi kwa mbere 2026. Ndibaza yuko aho muri hose kandi mumeze neza bari mu Rwanda, namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse na Tanzania, namwe mudukurikiye muri bwota masimbi hakurya amazi magari bari muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mukunze kubitwereka cyane, dufite audience nyinshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbabwire ngo ikaze. Uyu mugabo yitwa Jimmy Gasore, ni docteur, ni ministre muri Minefra cyangwa se Minisiteri y'ibikorwa remezo mu gihugu cy'u Rwanda. Yaraherutse guhagurutswa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Kongere RPF Inkotanyi. Rero ahatwa ibibazo ahanini bijyanye n'imikorere idahwitse iyo minisiteri ayoboye. Nibuka ko hari ibibazo by'imihanda mukuru w'igihugu cy'u Rwanda agaragaje mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda, ibaza impamvu iyo mihanda idatunganywa, idakorwa, bikadindiza iterambere ry'abaturage no kugira mu by'ukuri ku iterambere muri rusange, kuko iyo mihanda idakozwe biba imbogamizi ikomeye cyane ku buhahirane bw'abaturage mu bice bitandukanye. Hanyuma rero uyu mugabo icyo gihe rero navuga yuko nk'uko n'ubundi byakunze kugenda no ku bandi bayobozi batandukanye, akenshi iyo bageze imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibisobanuro biba ibya ntabyo, ibisobanuro birabura byinshi. Rero ku makuru yihutirwa cyane tugezeho muri aka kanya kuri Dr Jimmy Gasore muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu gihugu cy'u Rwanda, ni inkuru itunguranye kandi ikomeye cyane. Reka nze mbigaruka, ariko reka mbanze mbabwire ya makuru yanyu y'ingenzi mu buryo bw'incamake akomeje kugenda avugwa. Iyi ni inkuru y'agahinda nayo itugezeho muri aka kanya, ivuga yuko uyu muntu yapfiriye mu mpanuka y'indege amaze iminsi mike abirose. Umuhanzi w'icyamamare muri Colombia yitwa Yason Jimenez yapfiriye mu mpanuka y'indege yabaye kuwa gatandatu tariki ya 10 Mutarama 2026, nyuma y'iminsi atangaje ko yarose yapfuye muri ubwo buryo. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru El Colombiano, Jason Jimenez yamamaye mu ndirimbo zirimo Vete yari mu ndege no yagize impanuka igitangira no guhaguruka ku kibuga cy'indege gito giherereye Ipaipa muri Colombia ahagana saa 10 z'umugoroba. Iyo ndege rero kandi yari irimo abapilote babiri ndetse n'umufotozi wa Jimenez witwa Weisman Mola. Nyuma yo kugwa iyo ndege kandi yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro, bituma abantu bose bari bayirimo bitaba Imana. By'impanuka byabaye mu gihe Yason Jimenez n'abo bari kumwe bari bagiye mu gitaramo cyari kiteganyijwe i Medellin. Umuryango wa Yason Jimenez watangaje inkuru y'urupfu rwe binyuze kuri Instagram, aho bagize bati uyu munsi ntidusezeye umuhanzi gusa, dusezeye umwana, umuvandimwe, inshuti, umuntu wari wuzuye inzozi n'ubutwari, wahinduye amateka ye, isoko y'icyizere ku bihumbi by'abantu. Kugeza ubu impamvu nyakuri y'impanuka iracyakorwaho iperereza n'ikigo cya leta gishinzwe iby'indege muri Colombia. Urupfu rwa Yason Jimenez rwateye benshi kwibaza byinshi cyane ko yari amaze iminsi mike avuga ko yarose impanuka y'indege izamwica. Mu kiganiro yari aherutse kandi guha ikinyamakuru cyo muri Colombia cyitwa Caracol mu Kuboza 25, Jimenez yavuze ko yarose inshuro 3 indege igira impanuka ayirimo. Ati narose inshuro 3 tugiye kugira impanuka y'indege, nkabwira umupilote ko ahindukira, yageraga aho agiye akambwira ati Imana iguha umugisha ko wambwiye hari ikintu cyari cyapfuye ariko nagikosoye. Yakomeje agira ati izo zari inzozi, ati mu nzozi zimwe narose kandi twapfuye kandi turi mu makuru, ati bwari ubwa gatatu ngize izo nzozi, Imana yamaye kandi ibimenyetso bitatu ariko sinabyumvise. Uyu muhanzi yaravuze ko vuba aha yari yagize ikibazo cy'indege igiye kugwa igahagarara byihutirwa, aho yavuze ko yumvise indege itakaza imbaraga igatangira kandi guhungabana ikimara guhaguruka. Yason Jimenez asize umugore we Sonia Restrepo n'abana 3 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Indege rero yari itwaye kandi Yason Jimenez n'abari kumwe yarahiye irakongoka nihagira n'umwe urokoka nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mbere gato ko tujya kuri ya nkuru yacu kuri Dr Jimmy Gasore, kambabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yumva ko umunyamabanga wa leta wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ashobora kuyobora Cuba. Ibi yabivuze ku cyumweru asubiza ubutumwa bwashyizwe kuri X bwavugaga mu buryo bwo gushenga ko Rubio yaba perezida wa Cuba. Mu butumwa ya Trump yashyize kuri Truth Social yagize ati
biranyuze. Trump atangaje ibi kandi mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'Amerika na Cuba. Ibintu byarushijeho kandi kudogera ubwo ingabo za Amerika zafataga icyemezo cyo gutera Venezuela zita muri yombi Perezida Nicolas Maduro. Maduro yari asanzwe ari inshuti y'akadasohoka y'ubutegetsi bwa Cuba ndetse bakoranaga ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Trump yavuze ko kuri ubu Amerika igenzura Venezuela kandi ko Cuba nta peteroli izongera kubona ivuye muri iki gihugu. Marco Rubio wavuzweho kuyobora Cuba ni umunyapolitiki ukomeye cyane muri Amerika ariko ukomoka muri Cuba. Ababyeyi be bageze muri Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu bahunze ubutegetsi bwariho muri Cuba. Marco Rubio yavukiye i Florida mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe. Kugeza ubu Marco Rubio ntavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cuba ndetse bivugwa ko yagize uruhare runini cyane mu mwanzuro wo gutera Venezuela ndetse kuri ubu akaba agambiriye n'iki gihugu cya Cuba. Bivugwa ko afitemo amamuko ku babyeyi nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma reka tuze ku nkuru yacu kuri Dr Jimmy Gasora, ariko maze mbabwire ko ibendera rya Iran ryakuwe kuri ambasade yayo mu Bwongereza ryakuruye umwijyane. Ikinyamakuru ibinyamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko yamagaje ambasaderi w'Ubwongereza i Tehran nyuma y'uko ibendera ryayo rikuwe kuri ambasade yayo i Londres mu Bwongereza. Igikorwa cyo gukura ibendera kuri ambasade ya Iran mu Bwongereza cyabaye ku itariki ya 15/6 ubwo bamwe mu banya Iran baba mu mahanga bari bateraniye imbere ya ambasade i Kensington mu gikorwa cyo gushyigikira imyigaragambyo iri kubera muri iki gihugu cyabo. Makuru avuga ko umwe mu bari bateraniye aho yuriye hejuru ku nyubako akuraho ibendera rya Iran rikoreshwa ubu rya leta ya Islam ashyiraho irya kera mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda rifite ibirango by'intare n'izuba. Iryo bendera rya kera kandi rikoreshwa kenshi n'abanya Iran baba mu mahanga mu kugaragaza ko banga ubutegetsi bugendera ku mahame ya Islam. Gusa ambasade ya Iran ibinyujije kuri X yahise itangaza ko yasubijeho ibendera ryayo. Ikinyamakuru cya IRNA News Agency cyatangaje ko ambasaderi w'Ubwongereza muri Iran yamagajwe nyuma y'uko ambasade ya Iran i Londres yateshejwe agaciro binyuze mu gukuraho ibendera ryayo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yakanye ko ambasaderi wayo muri Iran Igor Shota yamagajwe ku mugaragaro. Imyigaragambyo muri Iran yatangiye ku 28 Ukuboza bitewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro n'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze ku masoko muri iki gihugu cya Iran nk'uko amakuru twagiye tunababwira mu nkuru zacu zatambutse. Ikaze rero muri amakuru yacu kuri Dr Jimmy Gasore. Uyu ni Dr Jimmy Gasore, nababwiye ko ari Minisitiri w'ibikorwa remezo. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yasobanuye ko urebye uburemere bwo kwanga guhagarara ku mushoferi utwaye ikinyabiziga mu gihe ahagaritswe n'umukozi ubifitiye ububasha cyangwa se ingaruka bishobora guteza ibihano kuri icyo cyaha bitaremereye uko yagiye abivuga. Ati mu gihe ahagarikwa n'umupolisi. Yabigarutseho mu kiganiro inkuru makuru ya RBA cyagarukaga ku itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda mu Rwanda riheruka gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Ingingo 39 y'iri tegeko kandi iteganya ko umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaritswe n'umugenzacyaha cyangwa se umukozi ubifitiye ububasha akanga guhagarara abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ihazabu itari munsi y'400 ariko itarenze 700 n'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarengeje amezi 6. Mu kugenza ibyaha bihungabanya umutekano mu muhanda, umugenzacyaha akora dosiye kandi akayishyikiriza ubushinjacyaha mu gihe giteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Ubwo Minisitiri Dr Jimmy Gasore yabazwaga impamvu hagenwe ibihano biremereye kuri icyo cyaha, yavuze ko ugereranyije n'ingaruka zacyo bitaremereye cyane uko yavuze. Aturebye rero uburemere bwo kwanga guhagarara n'ingaruka ntabwo wavuga ko biremereye. Ati kuko rero harimo alcool, ntabwo tubizi niba uyifite cyangwa se utayifite. Ati ibiyobyabwenge ntabwo tuzi niba ubifite cyangwa utabifite. Uruhushya rwo gutwara ntabwo nawe ntawuba uzi niba urufite cyangwa se utarufite. Ati harimo kwiruka, bishyize mu kaga abantu bose bari mu muhanda. Ati barimo abo utwaye, abanyamaguru n'abandi bagenzi kandi batwaye imodoka. Ati ibyo byose rero iyo ubifashe ukabivangira mu cyaha kimwe wumva ko igihano kiri muri iri tegeko n'iki. Yagoye agira ati urebye ati kiraremereye, ati kuko ari amategeko yo mu muhanda, ariko iba ubaze ko uzajya mu bushinjacyaha ati ugashaka abavoka na leta igashaka kandi abandi mukaburana
ntiwavuga ko urebye ibindi bihano bitangwa mu mategeko yacu ntiwavuga ko kiremereye cyane. Ni itegeko ryavugishije benshi bitewe n'impinduka zirimo, cyane ko iryakoreshwaga ari ryo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi. Iri tegeko riteganya ko uhanishijwe ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi kubera kutubahiriza amategeko y'ikoreshwa ry'umuhanda yishyura ihazabu mu gihe kitarenze iminsi 30 uhereye igihe yaboneyeho ubutumwa bw'urwego rushinzwe kurinda umutekano wo muhanda bumenyesha ikosa. Uwarengeje igihe ntarengwa cyo kwishyura ihazabu, igihano cyiyongeraho 30% cy'iyo yari yaciwe kandi ikishyurwa mu minsi 30 ibarwa uhereye igihe aboneyeho ubutumwa bumumenyesha igihano cy'inyongera. Iyo uwakoze ikosa atabyubahirije kandi byose ikinyabiziga cyakoreshejwe mu gukora ikosa kirafatwa kigafungwa. Icyakora umuyobozi w'ikinyabiziga, nyiracyo cyangwa se umuhagarariye utemera ikosa ashobora kujurira mu nyandiko cyangwa se agakoresha ubundi buryo bumworoheye. Iyo adasubijwe mu gihe cy'iminsi igera kuri 3 bibarwa ko ikosa ryakuweho. Rero ni Dr Jimmy Gasore, akaba ari minisitiri muri Minefra cyangwa se muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Duce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko uko umunya-Uganda yisanze mu ntambara muri Ukraine. Yitwa Akantolana Richard, afite umugore n'abana babiri i Kampala muri Uganda. Yakoraga akazi ko gusukura iguriro, ariko rimwe na rimwe agatwara abagenzi kuri moto mu rwego rwo kugerageza kandi kongera amafaranga yinjizaga nk'uko abivuga. Ubwo yatemberaga i Kampala, umuntu yaramwegereye amubwira ko amufitiye akazi gahemba neza mu Burusiya kandi ko yahitamo gukorera mu iguriro, ati ku ruganda, kurinda umutekano ku kibuga cy'indege ndetse no muri serivisi zijyanye n'isukura. Nk'umuntu wakoreraga rero amashiringi 50,000 ku kwezi Kampala, ntiyatekereje kabiri, yihutiye kandi gusaba inguzanyo mu ishyirahamwe ryo kubitsa ndetse no kugurizanya SACCO kugira ngo azayifashishe mu rugendo rumwerekeza i Moscow. Mu buhamya bwafashwe n'ingabo za Ukraine, uyu nguyu yitwa Akantolana Richard yagize ati umuntu yasanze mu mihanda ambwira ko mu Burusiya hari imirimo kandi ko irimo amafaranga menshi cyane. Nafashe inguzanyo muri SACCO kugira ngo ngure itike ingeza muri iki gihugu cy'Uburusiya. Akantolana yasobanuye ko atavuye i Kampala wenyine kuko yari kumwe n'abandi banya-Uganda 3. Ati byari akazi byahindutse ibindi uko bisanze mu karere ka Barashika gaherereye i Moscow, bamenyeshwa ko bagiye kwinjizwa mu gisirikare. Ati sinari nzi ko twari tugiye muri Barashika, nari nzi ko tugiye ku iguriro. Ati ubwo twageragayo twabonye igipangu gifungurwa, baratubwira bati nta kundi mwinjiye mu gisirikare cy'Uburusiya. Akantolana yasobanuye ko we na bagenzi be babanje kwanga kujya mu gisirikare cy'Uburusiya, ariko batungwa imbunda, bategekwa kandi gushyira umukono ku mpapuro zemeza ko bakinjiyemo ku bushake bwabo. Ati saa 7 z'ijoro badushyize mu ikamyo nini baradutwara, ntitwari tuzi aho batujyanaga. Ati bageze ahantu mu ishyamba bajyanwa mu ndake, bahabwa icyitwa biswi n'amazi nk'ifunguro rya nijoro. Bagenzi be ati barihebye batekereza kwiyahura, ariko we afata icyemezo cyo gutuza agatekereza ikizakurikiraho. Umunsi umwe ati hari nijoro, Akantolana Richard aracika ariruka agwa mu basirikare ba Ukraine bo muri brigade ikoresha imbunda ziremereye mu karere ka Liman karimo na Donetsk. Arabwira ati nyabuna nimumfashe ndarengana, nkuko yajya bivuga. Ati nimumfashe ndarengana nkuko yagiye abisobanura. Uyu mugabo rero yasobanuye ko abasirikare ba Ukraine bamuhumurije, bamuha amazi yo kunywa, bamwizeza ko bamurindira umutekano. Ati nacitse ku bw'ubuntu bw'Imana, abandi barafungiwe ahantu sizi aho ariho. Akantolana Richard yaburiye abanyafurika rero bizezwa akazi keza mu Rusiya, abamenyesha ko akenshi baba babishywa, yabasabye rero kuguma iwabo bakaba ariho bashakira imibereho. Uyu yitwa Akantolana Richard wo mu gihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni ari ukomeje gutsindira manda yo gukomeza kuyobora kino gihugu cya Uganda. Mbibutsa ko Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka iregera kuri 81 kugeza magingo anga. Hanyuma rero iri tangazo riturutse mu nzego z'umutekano muri iki gihugu cya Uganda ndifuza ko turigarukaho, ariko mbabwira ko nubundi bisa nkaho ari intambara gatatu y'isi. Ibihugu bitandukanye bikomeje kwebana ayingwe. Nk'ubu amakuru atugera mu buryo bwinshi amakereka mbaze nyabagezeho, hanyuma tubone kugaruka ku itangazo riturutse mu gihugu cya Uganda rimaze gushyirwa ahagaragara n'inzego z'umutekano muri iki gihugu cya Uganda mbere gato yuko amatora atangira. Ndumva niba ntibeshye amatora ateganyijwe ku munsi wo ku wa 4. Itangazo
riburira abaturage b'igihugu cya Uganda. Ariko reka maze mabwire ko Iran na Amerika byongeye kurebana ayingwe, umuriro ushobora kandi kwaka isaha n'isaha. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 28 Ukuboza muri Iran itewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro, nyuma igahinduka igamije kwamagana abayobozi bagendera ku matwara y'idini ya Islam bayoboye igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, imaze guhitana abantu barenga 500. Ubutegetsi bwa Iran bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuba ari byo bihugu byishe nyuma y'izo mvururu, banahamagarira kandi abaturage bose kwitabira imyigaragambyo rusange ku wa mbere igamije kwamagana ibikorwa by'iterabwoba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Trump aherutse kandi kubwira abanyamakuru ko ateganya kuganira n'abajyanama be bakuru kwa kabiri bagasuzuma amahitamo akwiriye gufatwa ku kibazo cya Iran. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyari cyatangaje ko ayo mahitamo ashobora kuba akubiyemo kugaba ibitero bya gisirikare, ibitero by'ikoranabuhanga, kongera ibihano kuri Iran no gutanga ubufasha bwo kuri internet batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran. Nubwo bimeze bityo, internet muri Iran kandi yakuweho kuva kwa kane mu rwego rwo gucubya imyigaragambyo. Ku cyumweru Donald Trump yavuze ko azaganira na Elon Musk ku bijyanye no gusubiza internet muri Iran hifashishijwe serivisi za satellite ya Starlink. Iran irutse kandi kuvuga ko Amerika yigabaho ibitero izimurira kuri Israel, nubwo abayobozi ba Iran kandi babashije guhangana n'imyigaragambyo yabaye mbere. Iyi ya vuba yabaye mu gihe Tehran yari ikiri kwivana mu ngaruka z'intambara y'umwaka ushize, ubwo benshi mu bayobozi bayo bicwaga n'ibitero bya Amerika na Israel. Izi mvururu zo muri Iran zibaye mu gihe Donald Trump kandi ari kwerekana imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego mpuzamahanga, aho yakuye ku butegetsi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, ubu amaso akaba ahanze ku tundi duce nka Greenland. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bayoboye gahunda yo guhungabanya igihugu, ko abanzi ba Iran kandi bakora ibikorwa by'iterabwoba, bagatwika imisigiti, bagatera za banki n'imitungo y'abaturage, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongiriya yitwa Peter Szijjarto akaba yavuze ko Ubwongereza n'Ubufaransa bishobora gukururira ibihugu byo mu Burayi intambara ikomeye cyane n'Uburusiya kubera gahunda yabyo yo kohereza abasirikare muri Ukraine. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron baherutse gusinya amasezerano y'ubufatanye no kohereza ingabo no gushyiraho ibigo bya gisirikare muri Ukraine mu gihe amasezerano y'amahoro kandi y'Uburusiya yaba agezweho. Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza witwa John Healey, nyuma yaho mu ruzinduko yagiriye Kiev no kuva muri Ukraine, yavuze ko igihugu cye kizakoresha miliyoni 770 z'amadolari y'Amerika mu gutera izo ngabo inkunga. Amerika yamaganye igikorwa cyo kohereza abasirikare bayo muri Ukraine. Hongiriya yakomeje kandi kwanga gushyigikira intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, isaba European Union no kuvuga umuryango umwe w'Uburayi n'Ubwongereza gushyira imbaraga mu biganiro bya diplomasi. Nyuma yo kubona ko Ubwongereza n'Ubufaransa bitabikozwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongiriya yitwa Peter Szijjarto nk'uko nabivuze hejuru, yavuze ko bishaka gukururira Uburayi ibibazo akaga. Ati intambara iri gutuma abayobozi bo mu Burayi bashyira Hongiriya mu kaga gakomeye. Itangazo ryasohotse i Paris no kuvuga mu Faransa ryerekana icyemezo cy'ibihugu bibiri cyo kohereza abasirikare muri Ukraine. Mu by'ukuri ibi bisobanuye ko ibi bihugu by'Uburayi bitangije intambara. Intego yabo, reka tubivuge neza, ni ugushyira Uburayi bwose mu muriro. Szijjarto yavuze ko EU cyangwa se European Union ibona Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban nk'inzitizi ku migambi yayo, kandi ko ishaka kumusimbuza umuyobozi ushyigikiye Ukraine mu matora y'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Nidutsinda amatora tuzakomeza kutivanga mu ntambara, nidutsindwa ubwo gahunda ya Brussels Kiev izashyirwa mu bikorwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova akaba yaburiye ko ingabo zose z'amahanga zajya muri Ukraine ko byafatwa nk'uburyo bwo guhungabanya umutekano wabwo, nk'uko ayo makuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya mu gihugu cya Uganda, mbabwira amakuru aturuka mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Uganda. Munyemerere mbabwire ko mu Rwanda Oman Air igiye gutangiza ingendo zigana i Kigali. Sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere ya Oman
Oman Air igiye gutangiza ingendo zidahagaze zerekeza i Kigali nk'intambwe ikomeye cyane yo guhuza icyo gihugu ndetse n'umugabane wa Afurika. Amakuru y'uru rugendo yatangajwe mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Vianney Nduhungirehe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa remezo Uwihanganye Jean de Dieu na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa n'Umuyobozi Mukuru wungirije w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe iterambere RDB Rwanda Development Board Juliana Muganza bakirirwaga na Minisitiri w'Ubwikorezi itumanaho n'ikoranabuhanga muri Oman yitwa Engineer Said bin Hamoud Al Mawal. Mu by'ibanze byatangajwe ni uko indege za Oman Air zigiye kandi gutangira ingendo zerekeza i Kigali zivuye mu mujyi wa Muscat. Urugendo rwa Muscat Kigali rwitezweho kandi gufasha mu kwagura imikoranire n'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Oman ikomeje kwaguka cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko mu nzego zirimo ubukerarugendo cyane cyane ubushingiye ku nama ndetse n'imurika bikorwa. Izo ngendo kandi zizatanga amahirwe asesuye ku bagenzi n'uburyo bworoshye bwo kugenderanira hagati y'ibihugu byombi mu burasirazuba bwo hagati n'ibihugu byo muri Afurika. Hari kandi koroherwa no kugera mu bice bitandukanye by'isi, aho Oman Air isanzwe ifite ibyerekezo nko mu Buhinde, muri Aziya, i Burayi n'ahandi. Oman Air ni sosiyete y'indege yo muri Oman ikora ingendo z'indege ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba ari iya leta. Ifite icyicaro gikuru kuri Muscat International Airport mu mujyi wa Muscat. Iki ni kimwe kandi mu bibuga by'indege bikomeye cyane kuko cyakira nibura abagenzi barenga miliyoni 10 ku mwaka. Ubwo muri 2025 mibare yerekanye ko Muscat International Airport yakira abagenzi basaga miliyoni 10,800 kugeza mu mpera z'Ukwakira 2025. Oman Air kandi isanzwe ikora ingendo ku bihugu birenga 20 kandi ikagera mu byerekezo birenga 40 mu bice bitandukanye by'isi. Kuri ubu Oman Air ifite indege zirenga 30 zirimo Boeing 737, Boeing 787, Dreamliner ndetse n'izindi zikoreshwa mu ngendo zitandukanye. Ikaba inakomeje kandi gahunda yo kuzongera mu kunoza imitangire ya service. Minisitiri w'Ubwikorezi itumanaho n'ikoranabuhanga muri Oman bin Hamoud Al Mawal yavuze ko gutangiza ingendo i Kigali biri muri gahunda ya guverinoma ya Oman yo kwihuza ku bihugu bitandukanye kandi ku ruhando mpuzamahanga mu korohereza ubucuruzi, ishoramari n'ubufatanye mu by'ubukungu. Yakomeje agaragaza ko ubwikorezi bwo mu kirere bugira uruhare rukomeye mu guteza imbere imikoranire n'umubano w'ibihugu kandi ko icyerekezo gishya cyatangijwe kizafasha mu gushimangira umubano hagati y'u Rwanda na Oman. Yanagaragaje ko bizatuma kandi Oman ifatwa nk'intangarugero mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, cyane ko isanzwe ifite n'indege zageraga muri Tanzania. Ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu yasobanuye ko u Rwanda kandi rufite icyerekezo cyo koroshya ingendo mu gufasha iterambere n'imikoranire myiza n'ibindi bihugu ndetse no gutuma Kigali iba igicumbi cy'ingendo mpuzamahanga, ubukungu n'imibereho myiza. Yavuze ko ingendo za Oman Air hagati y'umujyi wa Muscat na Kigali zizateza imbere imikoranire y'impande zombi mu nzego zitandukanye. Umuyobozi mukuru wa Oman Air witwa Confiatus yavuze ko iyo sosiyete ikomeje kandi kwagura ibikorwa byayo yihuza ibyerekezo bitandukanye hirya no hino ku isi, aho ibona ko hakenewe serivisi z'ingendo n'ahari icyerekezo kandi gihamye cy'iterambere. Ku gutangiza ingendo zidahagarara kandi zerekeza i Kigali, yavuze ko bigamije gufasha ibihugu byombi guteza imbere imikoranire by'umwihariko mu bukerarugendo. Yavuze kandi ko bizafasha guhuza ibihugu byo muri Afurika n'ibindi bice by'isi binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Ku ruhande rw'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibibuga by'indege muri Oman Ahmed Said Al Amri, yavuze ko gutangiza izo ngendo bizagira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko mu gukoresha ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Muscat, cyanagira uruhare rukomeye cyane mu isoko mpuzamahanga. Muri gahunda ya Oman Air yo kwagura ibyerekezo indege zayo kandi ziganamo, ibiherutse gutangazwa n'ibyo mu mijyi nka Amsterdam na Copenhagen mu Burayi, Baghdad na Taif ndetse na Far East mu burasirazuba bwo hagati, ndetse biteganyijwe ko izatangiza n'ingendo zerekeza muri Singapore ndetse no muri Nyakanga muri 2026. Biteganyijwe ko Oman Air izatangiza ingendo zayo Kigali muri Kamena 2026. Mu Rwanda na Oman kandi bisanganywe imikoranire n'umubano mwiza mu myaka irenga 28 ishize n'ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Ikaze muri amakuru yacu mu gihugu cya Uganda. Amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda mu gihe kandi hateganyijwe amatora ku itariki ya 15, ndumva ari ku munsi wo kuwa kane. Amakuru aravuga yuko amatora ati yahumuye, umutekano wakajijwe i Kampala, no kuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda. Umuyobozi w'agateganyo w'ingabo za Uganda UPDF Colonel Chris Magezi, umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda, yemeje ko umutekano watangiye kandi gukazwa mu murwa mukuru Kampala, ariko amara abaturage impungenge ko badakwiye kubigiraho